Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jerusalén chayashpaka Sauloka krikkunawanmi tandanakusha nirka. Ashtawanpish krikkunaka manarij krikchukanga yuyashpami mansarkakuna. Paykuna mansakuqpipish Bernabémi Saulotaka willagrichun Jesús minkashkakunapaqman pushamurka. Chaypimi Sauloka apunchi Jesús tañanpi imashina rikushkatapish Damascopi mana manchashpa apunchi Jesús manta willashkatapish kallarishpa parlarka. Chaymantami Sauloka Jerusalénpika paykunawan tandanakuy tukurka. Hechos 9:26 manta 28 kama. Iglesiapi sirvinkapaqlla mana rurashka kashkata yuyta apishpa ashtawanpish iglesia shina shuktikunata servinapaq kashkamantami shuktikkunawan tandanakuna apanakunaka mayvalij kashkata rikurkani. Shuktakkunawan mana tandanakushpaka imashina mana sirvi tukunchikchu. Kutin mayjanwan tandanakushkami kayamincha ñuka historiata parlanapika tukuytik musukyachinga. Chay kachashnatimi kashka tukuy historiapi. Yuyari kay musuq testamentota ashtawan kishkaq apóstol Pablo manta. Pablo mana tukuy horas krikchukarka. Payka Jesucristota manarij katishpaka Sauloka Tarso llaqtapimi kawsarka. Paymi fiñarka wañuchirka krikkunata. Shinapish Jesuska wañushkakunapaq chawpimanta hatarishkata krikkunata wañuchishka hipami Pablopish paykunashina kriktukurka. Paypaq musukyayka yallitik hatunmi karka, kashkatikmi karka. Chaymi Saulo shuti kashpapish Pablo shuti kanamun chayarka. Payka chay rato llatikmi Cristo Jesús manta shuktikkunawan rimanata parlanata yuyarka. Shinapish paypaqqa shuk problema shuk llakimi tiyarka. Mayjin krik mana paypi krirkachu. Y tukuykuna yacharka riqsirka pikashkata. Jerusalénman chayashpaka Sauloka krikkunawanmi tandanakusha nirka. Ashtawanpish krikkunaka mana krikchukanga yuyashpami mancharkakuna. Mana huchachi tukunchikchu Jesucristota katikkuna Jesucristopa yachakuqkunata paykuna mana krishkamanta. Pi mana munanchikmanchu shamuk semana yachachichun Diospaq shimita pasaq semanapi shuk krikta wañuchik runataka. Mana chayta ruranchikmanchu mana chaskinchikmanchu. Chaymantami Pabloka mayjanpish chaskikpika huchuyashpaka paypaq krishkata parlarka willarka. Pablo shuktik krikkunawan tandanakunata aqllashka yurishkaka paypaq historiallataka mana musukyachirkachu. Rikunchikmi Pabloka shuk riqsishkapaq huchullapimi karka. Tukuy paypaq kawsay musukyachun shuktiyachunka. Kaymi karka Bernabé runa. Kikinpish shuk amigota riqsinallapi charikanki kanpaq historiata musukyachingapaq shuktiyachingapaq. Kunanka risay tukungimi Bernabé runa imashina imata mana manchashpa Pablota pusharka rikuchirka kay shuk pushaqkunaman kay shuk liderkunaman. Chay pushaqkunatami Pabloka paypaq ñawpa kawsaypika wañuchinata mashkashka karka. Imataq tukurka Pablopaq musuq amigo Bernabémi paypi krirka. Pay imashina ñawpa kashkata yachashpapish Bernabé krishkamantami kay shuk yachakuqkunapish oportunidadta kurka. Chaymantaka tukuy parlashkata ñayachanchikmi. Kanpaq historiata musukyachingapaqqa mayjanta riqsinallapi charikanki. Shuk ashtawan alli matrimoniota charinapaqqa shuk amigota riqsinallapi charikanki. Shuk viciopi watashkashina kawsakunmanta lluqsinkapaqqa willanalla charikanki. Imapipish ashtawan alli kankapaqqa mayjawan shuk parlanakuyllata chari ministinki. Kanpaq dones espiritualesta entendingapaqqa shuk yachachikta chari ministinki. Chinallatik ashtawan alli pushaq tukunkapaq. Tapuri yachaq runakunawan tandanakunkapaqqa imatatik ruranakani. Tianchu mayjanmanta ñuka karuyana ladoyanakani. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.